Remekap da ajuwi kamatai bawing. Assam Meghalaya Tharibamni Road Kamrat Ochot Maramuibang CPI Maninga NIA Prop Sami Kwai Pohaira Sangai Nidreli Manipur State Indigenous Wrestling Mahan Hapokaira Lekyang Thor Ajit the Tangkol Express Pau Tang Miring Chodang in a Pami Dele, Bobbing Messina Nganang Rumsa. Asamaina Meghalaya Tharibamni Road Kamra Chokta Miti Sang Highway Ochochi Nsan Kwai Meghalaya Minister Bing Union Home Minister Amit Shale Ajit Sampangra Dele. CM Conrad K. Sangma Nathanda Minister Bing China CPI Maninga NIA Prop Saming Sakwai Porada Hangdale. Ajawan Ngator West Karbi Anglong District Mugro Khut Tharibamni Assam Police Forest Guard Kala Meghalaya Ramnauping Ngun Khang Robwi Aina Mitru Kada Tigahaina Assam Shorgarnava Ochochiwi Investigation J Central Maningaka Neutral Agency Li Misangrada Hanghaira Ochochiwi FIR La Tasanghaira Kala Eastern Range Wi DIG Nathanda Special Investigation Team La Semhaurada Hanga Meghalaya Cabinet Meeting China National Human Rights Commission Lila New Delhi Li Wasam Pangra Kala Chuiwang Sakbai Sami Kwai Ocho Chui Report La Misangrachia SIT China Prop Hapok Maman Sarakala Proposer Chi Center Na Miami High Tran Investigation Chi Central Agency Li Misanghaurada Sangmana Hanga Ocho Chuiwang Commission of Inquiry Act 1952 Wazingli Judicial Commission La Semrada Lile CM Conrad Sangmaling Soda Deputy Chief Minister Preston Diansong, BHE Minister Renington Liangdo, Dongkar Kala Minister for Revenue and Disaster Management Gyarmin Shaila na Ochotpam Mukro Kuli Vada Mawansa Hai Ping Wishim Kuli Vasampangra Jiliponda ex Croatia Chegla Kwivamira da Sangmana Hanga Meghalaya CM Naghang Ana Assam CM Lila Phone Nang Zekhaira Kala now my kapta Miti Ghai Ocho Chile Gzang officials being Witungli Kataga action quick vai Hanghairajia Ocho Chile Gzang Assam Police Aka La Forest Officer Akali La Suspense Saira Kala West Karbi Anglong District with SP Li Assam Shorgana Transfer Sami Hairajia Assam Shorgana La Maramji investigate Sarakala Mashun Pijar Sami Kwai full cooperation Miraj Haira the Meghalaya CM Nahanga. Mawansak Haya Ping, Chili Kayakshi Chiteda, Meghalaya Shorkarna, Ajawi, Tarik Tumra Ainatanga, government programs, Kami Hera, Panit Panaula, Musafum Reda Tahaira. Manipur State Indigenous Wrestling Championship 2022 Aya Senapati Mini Stadium ni Abokaira. Senapati District Wrestling Association Manipur na Makok Mida, Ngahanje Makrelui Kuna Rungmidale. Manipur State Indigenous Wrestling Championship 2022 Hagupok Zip Chile, BHET and CAF and PD Minister L. Susindro Maitena Maso Sadavazanga. Kala Maram Kulen Chief KN Nambala Vangaruma. Reader Infa Mangli Mayon Gasa Panichi Ara State Saikurawi Nitring Sahira Hangda Tourism Promotion Kala Governance Mata Kawai Civil Society Organization Pingna Shorkali Katomida Pang Sinda Tsatsada Minister Susindrona Kasatsanga. Mugna Association with President Wang K. MLA Tangjam Arun Kumar Functional President Sada Kambatuli Hang Indigenous Wrestling Kangatuki Achalaga Aina Tampaklila Kapunglilang Reoragsana. Kala Rakra Atamliva Michung Maidana Hanjili Sharukwira Gajesangada MLA China Hangsanga. Manipur State Indigenous Wrestling Championship 2022 Chile categories Kani Aina Kaida Mi Hang Truk Gadana Sharukwidale. Ngahanji Achawi Tarik Magada Truk Aina Tangdang Revara Ngahanji Sangai Festival with Akai Akasada Makok Kamina. Yarina Gasanka Ngaraira High Union Baptist Church Korum Shim Qatar Aya Targat Kahaira. Korum Shimji Tangkul Baptist Churches Association with Executive Secretary Reverend Dr. Mathotmi Vashana Tarjigat Mida Yarui Mi Tinga Gada Vangaruma. Korum Shim Qatar Targajigat we Ringapa Zatkang La Kuigada Ngator Kernau Sani Miza Kalangazin Worshim Katam Naupini Mizaya.
UBC Korumshim Katharti Lupa Kro Shini Man Aina Semka Haina Chia. Targajikat Chile Tangkul Lehawi Church Ngate the way Minganing Bingla Wangarumda Mapung Palak Aina Kupsangaira. Yukur down alungli Semgaha UBC Korumshimji Main Roadly Nganai Meda Kachama Korumshimli Ngatamaka Yari Wivang Kung Kva Komira Gala Katara Korumshimji Tangkul Ngaleli Church Hakmaikap Kachili Sanga. India we Rijum Naupina Athar update sang Rokwai Shogarna Pohaira. Zadrag Hai Zingum Teraka we alungli Athar number Hina Indian Rijum Nauna Kachi Machut we proof Sada Rahaira. Shogarna Midakale scheme service Pingla Athar number Singlaga Tan Kuidale Kala services Pingchi Samang Kwai Rijum Naupina personal detail Thermikap Kachi Aina Athar data update Saluda Unique Identification Authority of India Katonghaira. Athar authentication verification kasale kasak malemana kachi hangda Athar semda singum tharaka gahai update masala rang kachi bingna atsumui documents update kasamiluda UITAI na bodle Athar update kasachina service delivery matama ing sakala authentication tazakmai sang sakrada hanga proof of identity kala proof of address documents katahi update sakwai online aina my Athar koho border website myauthar.uitai.gov.in li luba mukuda phangami laga update sakhui baya chimani nga nganai makeup kachi Athar enrollment center li luba ang phangami laga update sakhui loda UITAI na hanga supporting document list thaikui kwai uitai.gov.in li yangkhui baira Naga political negotiation sada khaleli yarili masang nawhai aluda Conference of Civil Society Organization of Nagaland hanghaira India Shorgar na rano Naga negotiators ping na rano mipingli magasi masakang nawkwai hangda Prime Minister Narendra Modi li representation miwahaira Nagaland with Civil Society Organization Tharana PM li kapiwadak hang peace process wivang da singum magada phanga li hersang gahai china key solution ka mukhirar ka atazan wivang yarina Twitter kiwivang mukhi ka pai marakala kachi hanghaira Jingum magada phanga chan ngsekra gahai china Nagaland wi miping nila chot ngasakhaira negotiation hiran ka ra gahai hina Nagaland wi hakasang rekasang lila cheishi ngasakhaira kachi hangda center na naga political issue hi solve sami ka pai arihon atam hili langda chakmai male samrada long nauping china hanga Jan ngzekwi research mangason ma kwai PM li poda negotiators pinala ngahan ka kwai kathong miluda long ping china PM li ngakawaira Naga political grouping li ceasefire kasesang mida maintenance wivang center na fund la mirana kaja kakup makwai negotiation wi aina sajada khaleji Nagaland yari na mapungrar luiturada representation chili hangsanga India wivangla Naga nauping wivangla phagi kaji solution li civil society organization pingchina magshoi welcome sara kaji hangda PM na machadla hotna khami Mang na political negotiation mapung pada kupkasang khirami shaprada long ping china motili ngakaw haira. Manipuri exile heroes magada katumwibang rungkami shaka tumrada kakhanya commemorative ranye aya khika haira. Andaman Island li 1891 kum exile sak hai Maharaja Gulachandra Ladzangda Manipuri kapinga pingni paning khung khya gashi pongshok zipchi PT Park Southern Sidely Forum for Protection of Heritage of 23 Unsung Hero Andaman Chapter 1891 Makokmiya Maharaja Gulachandra Zangda Magadagutum China SS Shah Jahan Goho Marikong Aina Andaman Island li 1891 kum ngapai gachang tarik Magadagutum Tang Washungada Hangsanga Commemorative Kazip Chile Kakching Tabam Gunachandra Sharmana Kakapi Andaman Da Loy Takiba Atauba 23 Koho Aporula Pongmia Kazip Chile Raja Sapa MP Maharaja Sanachoba Laisemba RT NPR Minister Yumnam Kemchan Kala Exile Heroes Magadagatumwi Naudun Pingla Wazanga Chalo FCW Traveling T-shirt launch Sahira Wangkai Legai Infal East League Zip Kwikada T-shirt Aya Manipur High Court with Advocate Wardam Aziamana launch Samia
itumna phani ungpai Charlau FC hi Yukru District Sports Association na Makokami District League 2022 champion ngasa ga haina kala Rakra State Winner Cup 2022 le Charlau FC na Yukru District wi mingning sada ngrew ki kichina launch sak high traveling t-shirt che Yukru with 25 degree north na sponsored sakamina da Charlau FC wi president Nguimi Kam Kurana hanga Kazip Chile United Brothers wi mingning director Ungnau Shang Sakolban li temlak aina ngrew da kle rungshin muinau aina apam ke stone la wazanga Charlau FC wi got ning leiting pigena sami da le la luida aju wi khamata ya pawbing Assam Meghalaya Tharibamni Road Kamrat Ochot Maramuibang CPI Maningaka NIA Prop Sami Kwai Pohaira Sangai Nidreli Manipur State Indigenous Wrestling Mahan Hapokaira Aju Pau Hiling Janghaira Pawana Daklin Tum Sai Kurali Ringapagala Kamahaya Zimishong Sasiran